Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA jang Gamawlay constituency uba Bright Star Well Marmanyang ulawan ha ISBT ban ai khuble ya kipat ba ha ka arpu sautrik urempang ar hajar apusan hadin bakipat ba khila Punjab dan Buram ya kaseng ha kani ke election habayakren bat unong sanhima uloong bakani ka jing job ha kani ke election MDC kade ka jing sedang jong ka jing yat linti syakathong badda ini ibor ibarit nginum klet ban treshitam ban poi syakathong saha usnem ar hajar apupra Shushu uloong bakumba kalong minta klem artatien ka Voice of the People Party kanyo bantao ya ke Executive Committee hapo ka District Council. Kintian pemna pisau akan ni ka di Suban Aingu beli di kong berkemahar pakai Suban Aingu baik na baro konstituensi iba syania akan ngrim joko Voice of the Party ban yes kem kumangilong kani di kajing sedang joko jing anti kajungi syakathong bagi martin ba lesi leini bor ibarat apo District Council iyo ban berbej berhenti kumba kadi belong para kajur kompat kada klet no ikathong kajungi kabri arpo pra bagian tristom nam kata ni ba ka VPP ka star menta akan ni election MDC ya kata ngatrai nginang hapat up ya ka final result dan kumagalong ngabot kam don di artian menginform ke isi apo ki apo kasil sa autonomous district council